Mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko batishyurwa amafaranga y'imirimo bakoze mu iyubakwa ry'umupaka wa Bweyeye uhuza u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka 5 yose bakoze ako kazi. Umunyamakuru wacu Themistokle Mutijima yaganiriye nabo maze ateguriye inkuru. Abo baturage bavuga ko kuva imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye yatangira mu mwaka w'2017 kugeza na n'ubu batarishyurwa, kandi ibikorwa byose byari biteganijwe gukorwa kuri uwo mupaka byararangiye. Igihirahiro bahejejwemo bavuga ko kiri hagati y'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe imiturire kizwi nka Rwanda Housing Authority cyubakishaga uwo mupaka ndetse na rwiyemezamirimo weguriwe isoko ryo kuwubaka. Twakoreye rwiyemeza bita Twagiramungu Alphonse, twumvikana ko bazatwishyura ari uko nawe Rwanda Housing yamwishyuye. Tubaje Rwanda Housing itubwira ko Alphonse yamwishyuye. Alphonse nawe akatubwira ko Rwanda Housing itaramwishyura. None rero twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi kugira ngo twishyurwe. Baje Rwanda Housing bavuga ko bamwishyuye amafaranga yose nta deni bamusigayemo. Noneho twongeye kumubaza aravuga ngo niwe wayafite. Nabo twababaza ngo niwe. None nkabangira ngo muturenganure kubwako karengane. Amafaranga abo baturage bishyuza yose hamwe bavuga ko asaga gato miliyoni 70 mu mafaranga y'u Rwanda. Ayakubiyemo y'abakoze imirimo y'ubwubatsi mu buryo bwo gupatana nabo bakishakira abakozi ku ruhande, ariko hakabamo n'ayabagemuraga ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwaga. Yewe ubwanjye n'abakozi twakoranye ko ari 12 bandimo miliyoni 6,640. Kandi ubwo mafaranga ni inka zo mu rugo nagurishije, nta madeni nafashe muri sako. None ubu jewe nsigaye nk'umuntu wabasubiye inyuma ku buryo budasanzwe, byangizeho ingaruka no muri iki cyorezo cya coronavirus tubereye aho dutyo, kandi amabanki nayo yavuze ko agiye guteza aho dutuye. Ikibazo cy'umwenda abaturage bafitiwe cyakunze kugaruka kenshi mu nama abategetsi yaba bo ku rwego rw'intara yewe n'abo ku rwego rw'igihugu babaga bakoresheje mu Bweyeye. Aba baturage bavuga ko hari nubwo bakoreshwaga izindi nama ku ruhande bakizezwa ko bagiye kwishyurwa mu rwego rwo kubakumira kongera kukibaza. Ibyo ariko n'ubundi bikarangira nta gikozwe. Bakoze ikintu cya tragite cyo gushyira kuri telefoni message ivuga ngo ntimubaze umuvunyi kuko amafaranga yaraje murahembwa. Birangiye dusanga byari ibihuha. Icyo kintu kiratubabaza. Cyagiye cy'umushyikirano tuzi ko tuzakibaza umushyikirano wana ikiraza iratuga amafaranga tugiye kubishyura ati ndetse ntabwo tuzayahereza n'uriya mugabo tuzayabaha, batujyana ku murenge baratubwira ati mugende ku murenge mukora mari muyobozi muri Rwanda Housing ati tuzahita tumbaha amafaranga yanyu. Ubwo biherereye ku bakoze mu buryo bwo gupatana imirimo mu iyubakwa ry'uyu mupaka wa Bweyeye, bariko ikibazo gifite ubundi buremere. Ubukene basizwemo n'iyo mirimo buriyongera ku gitutu cyabo bakoresheje babishyuza kandi nabo batarishyuwe. Uzi kuri abantu ufite amafaranga bose hamwe n'abantu bagera mu 110 abakozi bakoresheje imbaraga zabo 96, abazanye amabuye, abazanye imicanga, abazanye konkate, bose urateranyije bari mu 130. Baba bari kumpamagara abaza kunshaka mu rugo byambanye akazi. Bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa. Ubu nta kintu dufite, ibintu byose twarabitanze turabiteza. None abakozi twakoresheje baturaza ku nkeke, ntago tubona uko tubabwira. Twabasabaga rero ngo mudukore ubuvugizi kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane, kimaze imyaka 2 n'igice batwizeza ibitangaza ntibibe. Ubu mbonye Perezida wa Repubulika n'ibyambera byiza. Nkamubaza nimba tugiye gupfugwa gashinga tuzuze ubu nibuge imemba n'ataye ubwenge. Icyo bazivunya nuko leta y'u Rwanda n'indirenganura abanyarwanda n'ukuri turenganura. Yaba abategetsi ba Rwanda Housing Authority yubakishije uyu mupaka ndetse na Bwana Twagiramungu Alphonse wahawe isoko ryo kubaka, nta numwe washimye kugira icyo avuga kuri iki kibazo cy'abahakoze ntibishyurwe. Inshuro zose Ijwi rya Amerika yagerageje kubavugisha ku mirongo ya telefone ntizitabwaga, ndetse n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibabusubije nubwo byagaragaraga ko bwabagezeho. Ikibazo cya rwiyemezamirimo bambura abaturage si gishya haba mu karere ka Rusizi ndetse n'ahandi hirya no hino mu Rwanda, kuko gikomeza kugaruka mu by'abategetsi bakuru muri guverinoma basabwa ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko uko umwaka utashye. Ni ikibazo kandi cyanagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 yategetse ko hafatwa ingamba zihamye zituma abaturage bakoze imirimo mu nzego za leta n'iz'abikorera bazajya bishyurwa ku gihe. Kuri aba basaga 150 babweyeho, ariko hakumvikana igisa n'urujijo ndetse no kwitana ba mwana ku mpande zirebwa no kubishyura mu gihe bo barwana n'ingaruka z'uku kwamburwa. Themistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turacyari mu Rwanda, aho abadepite mu nteko ishinga amategeko basaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ikibazo kigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu.
iyo minisiteri iravuga ko ubushobozi bw'igihugu ari buke. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagiruwubusa arakomeza inkuru. Ibibazo by'uruhura abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 nibyo Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Claver Gatete yasabweho ibisobanuro mu magambo. Ku ngingo y'imihanda, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda idahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane, yubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi. Mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu, byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho Depite Gloriose Uwanyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubakwa icyarimwe unasenyuka nk'uko babibonye. Umuhanda wa Kayonza Rusumo twarawusuye, ariko igitangaje wari utaranuzura, ariko aho bakoze ibigori zaramaze kwangirika, yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika. Kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira bati nta jambo dufite turabibona, ariko nta kintu dushobora kubikoraho. Abantu bakavuza induru. Ubwo no kuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe burundu ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka maonesho, ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'urangiritse. Uyu mudepite na bagenzi be barimo Depite Jean-Claude Nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi, bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa Kigali yagombye kubifasha abaturage mu buhahirane. Icyatumye ntanyurwa ni kimwe: ese tuzahora muri muzungu? Niba umuhanda wakozwe, kuki abantu badakora inyigo irambye ngo umuhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi? Hari umuhanda nanone twabonye kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri Kabuga ujya upfa, uri mu murenge w'i Rwamagana, kandi hari ahantu hari ubuhinzi, kimwe n'indi mijyi mito cyangwa centers ntoya zinjira muri Kigali zifite ubuhinzi. Iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo, ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na Kigali mu buryo bworoshye. Mu bisobanuro yahaye abadepite, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make, afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa. Akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe. Byose biragenda birenga miliyari 100 ku bikorwa remezo gusa, ariko ayo ngayo nayo gusana. Ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoing, ntabwo twashyizeho imihanda yindi, harimo project za nyakubahwa Perezida wa Repubulika, harimo n'indi mihanda twifuza. Nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda, dukoze ibyo gusa, n'ibindi byose twabihagarika kuko ni amafaranga menshi. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingingo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 ingana na miliyari 3.2 bisaba gusaranganya mu nzego zose. Ngira ngo ni mu mwasuzumye budget mwabonye ukuntu yari iteye. Kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero uvuge ngo yashyize mu kintu kimwe biragoye kugira ngo ujye gukemura ikibazo runaka. Nagira ngo mugiraho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazageraho twifuza, kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2019-2020 igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadia Biraro, iyi Minisiteri y'Ibikorwa Remezo iza ku isonga muzatunga agatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano. Akavuga ko nko ku kigo RTD gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye, bidateye kabiri bikaba birasenyutse hatirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa, barwiyemeza mirimo bakayita itarangiye. Muhanga Karongi warakozwe, ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwo ni ukuvuga bari for money durability biteye ubwo. Umuhanda Pindura Bweyeye Nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage, nubwo ntari engineer, ariko umuhanda utawukoreye drainage, please investment wakozemo yose it is zero sum game. Kuri Minisitiri w'Ibikorwa Remezo akavuga ko abadepite babyifuza na guverinoma ari uko, ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi, na cyane ko abaterankunga bagenda bagabanuka. Akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa. Nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta n'umuhanda twongeraho kubera amikoro ukangana. Tugomba kubona tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari, ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereho. Ariko kugira ngo tubanze dukore consolidation, nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga ni ya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije. Mu buryo bw'imibare u Rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero 38,000 irimo imihanda ya kaburimbo irenze 2,000. Gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo, ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge, aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kwiyama bahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda yisutuyira tw'abanyamaguru. Kubera ibiza bidasanzwe akarere kagize mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku rwego rw'igihugu harabarurwa intindo
48 zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere 130 zangiritse zose zikeneye gusanwa. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, Vice Perezida Prosper Bazombanza na Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye imirimo yabo mishya. Bari imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ejo kuwa gatatu i Bujumbura. Inkuru turagezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Imbere y'Imana mushobora byose n'imbere uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'icegira c'umukuru w'igihugu. Jewe Ingenieur Prosper Bazombanza icegira c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. No mushikiranganje wa mbere yabigenjeje gutyo afashe bendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize. Jewe Commissaire de Police Générale Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika. Iruhande yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu, abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwe abarundi, kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu. Abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo, abashinga amateka baturuka mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta siho bari. N'utwara uwo mugambwe Agathon Rwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'utwara inama nshinga amateka siho yari. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushinga amateka w'uwo mugambwe arasigura igituma. Carahishijwe bikozwe rero mu mpisho nta nakamara kw'ijyayo mu gihe bikozwe mu gihe nk'aberogo unyuranye n'amategeko yuko inama nshinga amateka ikora. Ariko kandi biratangaje no kumva ko nka bene ico kiba abategetsi bakomeye nka bene nabo bikemezwa imbere y'urwego rutazoshobora gukurikirana ibikorwa byabo. Usanzwe iyi hari uno munsi irikerangiza ikiringo cayo iza yaba boje bakemezwa n'inama nshinga amateka cyangwa nkenguza amateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amateka bitekanye. Ariko siko byagenze umva rero harimo agahadekane cyane. Umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizwa shingiro. Abari bashatse kuvuga bati inama nshinga amateka iri kiragenda niyo rayiza cyangwa bitore mu bisanzwe bavuga parlement nta nahamwe bavuga ngo parlement nouvellement élu oya bavuga parlement. Iyo bavuze parlement rero iyo hari urwego rwatowe rutararangiza ikiringo kuvuga ko rurangura ibikorwa ukuri kwamye. Naho biruko leta nshasha irongowe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntihumuriza bamwe mu baharanira agateka kazina muntu. Abenshi bibaza igituma hagenywe uwahawe ibihano na Amerika n'ibihugu vya Buraya kubera uruhara yoba yaragize mu ihonyango ry'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka Tournora Page yahungiye i Buraya. Harimo kwerekana yuko guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo Nkurunziza yakoze. Narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe ari Somambike na Nkurunziza. Ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye no kwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe. Ubutumwa bugira gatatu novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe, ku bantu babuze ababo, ku bantu bacinyijwe bangajwe n'intwaro. Bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa. Tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi vyovyo bisa nk'uko bicaye bakure nk'ukwezi. Ivyo kwibaza yuko nk'uko Ndayishimiye yabivuze ngo hobaho leta mvyeyi vyovyo bica biba nk'umugani
abo bategetsi bamaze kurahira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo. Ibibanza vy'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.